Fatia ayajuli ayawulufla arahamani fana o ye harfu joli arahamani alfu fana ye harfu wolofla de Fatia ye ayawulufla arahamani ye alphabet wolofla alphabet wolofla o arahamani dama anga mo ni mo be je na bolo la ni faro na ibolo ya je mo kana rahimi farata ila haraje rahmani rahim no e masi ko rahimi fly ko rahmani ta ni rahmani hindu bo abu be kemefla ani joli Arahamanu Hindu abibe kebe flandu kono don kono dema kumi agati yore dalu manda we o de la machine kuma ni sa de mate anti amolo kuma lote ni jaw bayina dumo do le ka ay ta lote dumo do ne bi le ka Arahamanu Hindu goshia ali ngo munu be Fatia wurudi pour que ka subu nyana masoro ni wa wurudi ke ma flan bi kono don de o Arahamanu de yo donc ani mo ko min be ka Fatia sebe shen ke ma Arahamani sebe shen ke ma flan bi kono don ya Rahman 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 asebe shen ke ma flan bi kono don Imago be femina ni ake se ke mo flam bi kono do e kan dimi ka ni ba mu ube ni bi ko na e imago be femina o foi ka soro ki Aramani nando na émission parce que mere nyere ka défaut ye kaba ne be dalu chaman di aw demsenu ma wunda na kalamu kama kirengelo be dugu ta ka ala tonu frangonga ni barika mako morga do tarisi ya be barkati ela ya sadira kirana shedo lulu ne be dina awla ka dalu di awma mais au croate kwa ka doni jema la captage ko daliko bayanu di doni di mais ni moria do doni korokaba folla hara doni sorotuni aba klitola ni mauma nyekumna ni mordem seni ko ni moria minenta komta ba ko wara yini na ba daji to akolo doni kuna to sorotuni abakin tola wari ka war do kungulo la ka doni do kungulo la galodo aje ba chama karawnya na ni so mina war kula halika kitabu da ya karamo ni yoro infonyeta ote meniko ni en murudi war so tora ko aha